ман Оимат ва Муниса варзишгар дар намуди варзиши теквондо ВТФ, қаҳрамони ҳафткаратаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ. Ман ҳамчун варзишгар рӯзи худро аз машқи пагоҳирӯзӣ шурӯъ мекунам. Дар машқи пагоҳирӯзии мо аввал мо 10 дақиқа бадани худро омодасозӣ мекунем барои давидан, машқҳои бадангармкунӣ ва баъд аз он мо давидани худро шурӯъ мекунем. Давидани мо 20 дақиқаро ташкил медиҳад. Ман кӯшиш мекунам, ки рӯзи худро аз машқи пагоҳирӯзӣ шурӯъ кунам. Бадани худро бо машқҳои пагоҳирӯзӣ омода созам, ки дар давоми рӯз ба ман осон шавад. Дар машқҳое ки ман боз дар давоми рӯз дорам, он ҷо бадани ман омода бошад. марҳилаи дуюми тамрини пагоҳирӯзии Муниса Оиматова дар зинаҳо гузаронида шуд. Одатан ман як ҳафтаина нақшаи худро тартиб медиҳам, ки он 60-70% амалҳои варзишӣ мебошад. Варзиш теквондо ин хеле варзиши серҳаракат мебошад ва барои ҳамин мо машқҳое ки пагоҳирӯзӣ иҷро мекунем, ба баромадани зинаҳо, давидани бо шиддат, ин ҳама барои он мебошад, ки мо пойҳои худро пурқувват кунем ва ҳамон ҳаракатҳои зиёде, ки дар машқҳо истифода мебарем, мушакҳои мо тобовар бошад. вақти барои тамрини пагоҳирӯзӣ ҷудошуда аз 1 соат то 1 соату 30 дақиқаро дар бар мегирад. пас аз ин марҳилаи тамринӣ қаҳрамони барнома наздики 2 соат вақти истироҳатӣ дорад ва баъдан ба иҷроиши нақшаи дуюми рӯзмаррааш мепардозад. дар баробари варзишгар будан Муниса ба омӯзиши забони англисӣ машғул аст. ӯ дар нақшаи рӯзмаррааш соати 10 то 12-ро барои забономӯзӣ ҷудо намудааст. то оғози сабти рафти забономӯзӣ аллакай бароямон маълум буд, ки имрӯз Муниса бо ҳамсоёнаш барои аз як марҳилаи омӯзишӣ ба марҳилаи дигар гузаштан имтиҳон месупоранд. аз ин рӯ бо иҷозаи омӯзгорон мо танҳо 5 дақиқаи ин паҳлӯи амалкарди рӯзмарраи қаҳрамони барномаро сабт намудем, то ба рафти имтиҳон халал ворид накунем. Countries and nationalities. You must know how to write countries and how to write nationalities completed. And the last one, it is demonstrative pronouns.
Чиқа дегем қимат арзон? Expensive, cheap. Column number big, small. Good job. Good luck, guys. Easy to do. пас аз нисфирӯзӣ муниса ба толори обутоби бадан барои амалӣ намудани нақшаи баъдиаш меравад. Муниса, привет. Как ты? Все хорошо? Да. Как самочувствие? Нормально? Утром что делала? Утром у меня была утренняя тренировка, я бегала 20 минут. Так. 100-метровки и 200. А что завтракала? Кашу, Так, еще что? пиццу. Молодец. Протеин выпила? Да. Все отлично. Пойдем. Сегодня у нас, значит, с тобой будет кроссфит, спецподготовка, потом кроссфит будет. Ну, как всегда, наша тренировка обычная. вақте ки ман омӯзиши забони англисиро тамом кардам, боз ба хона рафта истироҳат дорам ва баъди истироҳат ман боз ба машқи кроссфит меоям. вақте ки ман ба кроссфит меоям, қуввати ман басанда аст. Ман тӯли 1.5 соат тамрин менамоям ва баъд аз тамрини худ боз ба хона рафта истироҳат менамоям. Баданамро барқарор карда боз ба машқи асосии худ меравам. Сейчас мы с тобой будем делать приседания. Начнем с этого веса, а потом продолжим. Хорошо? Да. Приседание – одно из базовых упражнений, которое предполагает работу практически всего организма. Для тэквондо это одно из самых главных упражнений. Оно укрепляет ноги, спину и весь организм. Поэтому оно нужно для нас. И в зависимости от межсезонья, как ближе к соревнованиям или мы находимся дальше от соревнований, зависимо от этого, потом мы программу меняем. Плюс-минус. Делаем базовые упражнения, добавляем вес или уменьшаем вес, добавляем к этому упражнению еще другие упражнения. Это будет зависеть от того, какие сроки у нас до соревнований. Вот. Да, все, Маня. дар кроссфит мо тамринҳое мекунем ки дар тэквондо кӯмакрасон бошад. Масалан, бо оҳани вазндор шишта хестан, ин ба пурқувват кардани пояҳои мо кӯмак мерасонад ва зарбаҳои моро пурқувват менамояд. Вот так, толкай вверх. Ага. Выдох вверху. Это упражнение называется толчок. Мы его делаем с гантелями. Есть, конечно, упражнение, заменяющее его со штангой. Это, можно сказать, тяжелоатлетическое упражнение, которое тоже способствует развитию всего организма и совмещая вместе с отжиманиями, с турником или верхним блоком, мы делаем суперсерии. Получается у нас типа как кроссфит. Кроссфит – это силовая выносливость, вырабатывается при совмещении 3-4 упражнений. Как раз спортсменам, занимающимся тэквондо, это потом в дальнейшем поможет. дар аввалҳои тамрини тэквондо ман бо тамрини кроссфит машғул набудам ва он вақт зарбаҳои ман на он қадар пурқувват буд. Бо тавсияи мураббиам бо кроссфит машғул шудем ва хеле ба мо ёрӣ расонд ки ҳолати варзишии мо хеле хуб шуд ва дар бисёр мусобиқаҳо натиҷаҳои хуб нишон додем. Это упражнение «Прыжок в высоту» называется, специально, специфическое для тэквондистов. Она вырабатывает толчковую силу. Если мы добавим еще вес, это будет вообще замечательно. В дальнейшем это упражнение потом поможет на соревнованиях. Это упражнение можно делать с весом и с резинкой. Каждый раз, чем спортсмен будет готов, вес мы можем увеличивать все больше и больше.
рӯзе ки ман ба тамрини кроссфит наоям, он вақт ман худро бад ҳис мекунам, барои он ки бадани ман ба тамринҳои кроссфит одат кардааст. Это упражнение называется тяга верхнего блока за голову. Укрепляет мышцы задней поверхности спины. Для таэквондистов это идет как вспомогательное упражнение, чтобы мы укрепили спинку. Вот. Работает широчайшая мышца, задний пучок плеча, трапециевидная мышца. Вот. В совокупности с другими упражнениями весь организм укрепится и получится отличный спортсмен. Новобаста аз оне ки ман дар машқҳои пагоирӯзӣ медавам, боз дар машқҳои фитнесиам бошад, бо тавсияи мураббии фитнес давиданро иҷро мекунам. Беговую мы используем в основном в конце тренировки. Вначале Мунис разминается 5 минут, 6 минут, потом делаем всю программу, а в конце мы делаем 20-минутные, 30-минутные, в зависимости от того, какие сроки соревнований. Или у нас в межсезонье, или подготовительный период идет. Для этого мы используем беговую, чтобы у Мунисы выработалась выносливость, скорость и укрепились мышцы. И также укрепилось дыхание, улучшилось дыхание. Потом это все поможет при соревнованиях. Вот здесь мы тоже используем разные программы. То есть мы сначала ускоряемся, потом замедляемся, потом обратно ускоряемся. За счет этого эта программа помогает при спарринге. То есть, когда идет спарринг, Мунис уже не постоянно работает в темпе. Она делает удары, останавливается, потом дальше. Это все потом поможет ей на соревнованиях. Давидан дар кроссфит барои босуръат кардани зарбаҳои варзишгар, барои хуб кардани ҳолати физикии варзишгар ва барои хуб кардани роҳи нафаскашии варзишгар кӯмак мерасонад. соат 19 дар ин вақт Муниса ба тамрини таэквондо машғул мешавад. аз рӯи тартиби тамрини имрӯза Муниса тамринҳои худро якҷо бо дастаи мунтахаб мегузаронад. новобаста аз амалкарди давомирӯзӣ дар ин қисмати тамринӣ ҳам Муниса бо ҳамтоёни худ қабл аз тамринҳои асосӣ ба омода намудани мушакҳо барои тамрин машғул мешавад. дар ин толор дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон машқ ва тамрини худро мегузаронад ва Муниса аз аъзои дастаи мунтахаб ки мебошад ҳамроҳ бо онҳо баланд бардоштани маҳорати тактикӣ ва техникӣ ва ҳимоя аз ҳариф ва машқҳои суръатнокиро иҷро менамояд.
асоси тамрини ман дар охири рӯз баргузор мегардад, ки ин аз соати 19 то 21 баргузор мегардад. Машқҳои мо дар ин соат бо дастаи мунтахаб дар толори мактаби махсуси варзиши олимпии рақами 2 баргузор мегардад. тавре дар наворҳо маълум аст, Муниса дар тамринҳо бештар зарбаҳояшро бо писарон коркард мекунад. Сабаби амали мазкурро ном бурда чунин шарҳ дод. рақибони ман дар тамрин писарон аст, ки ман бо онҳо тамрин менамоям ва вақте ки ба мусобиқаҳои берун аз кишвар равон мешавем, он вақт бо рақибони худ, бо духтарон муҳориба кардан сабуктар мешавад. асоси тамрини имрӯзаи мо ин иҷро кардани усулҳои зарба мебошад, ки мо бо рақибони худ бо усули пойҳо зарба мезанем ва ҳамон зарбаҳое ки аз тарафи рақиб ба сӯи мо равон мешавад, мо онҳоро ҳимоя менамоем. соат 21 замоне ки тамринҳои ниҳоии Муниса ба охир расид. бо ба итмом расидани нақшаи якрӯзаи қаҳрамони барнома, мо ҳам ба сабти барнома нуқта гузоштем. дар фаъолияти минбаъдаи варзишии Муниса Ойматова барояш барору комёбӣ таманно дорем.